mbaye ikaze kuri Mukire Entertainment. Uyu munsi reka turebera hamwe urutonde rwa Forbes Magazine 2025 rugaragaza abakire bakize kurusha abandi bose ku mugabane wa Afrika, nk'uko rusohoka buri kwezi kwa gatandatu buri mwaka. Geni komisa sabu niba utarakora subscribe hano kuri Mukire TV, uyu ni umwanya wo gukora subscribe, ukanda like, ukaduha n'igitekerezo muri comment. Reka turebe uru rutonde nk'uko tubikesha ikinyamakuru Forbes Magazine. Bayi ikaze. Ku mwanya wa 10 hari umukire ukomeye cyane ukomoka mu gihugu cya Afrika y'Epfo, yitwa Patrick Motsepe. Patrick Motsepe niwe ugaragara ku mwanya wa 10 mu bakire bakize kurusha abandi bose ku mugabane wa Afrika, na miliyari z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigera kuri 3. Aya ni amafaranga akomoka mu musaruro w'ubuhinzi ndetse n'ubworozi akorera mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Ku mwanya wa 9 haza umukire ukomeye cyane, Mohamed Mansour. Uyu ni umukire ukomoka mu gihugu cya Misiri. Amafaranga ye akaba yakomora mu bucuruzi bwinshi bugiye butandukanye, na miliyari z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika 3.4. Mohamed Mansour niwe uza ku mwanya wa 9 mu bakire bakize kurusha abandi bose ku mugabane wa Afrika. Ku mwanya wa 8 haza umuherwe Peter Kobos Becker, akomoka mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Amafaranga ye akaba yasarura mu bijyanye n'itangazamakuru ndetse n'ibindi shoramari byinshi ritandukanye, na miliyari z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika 3.6. Niwe uza ku mwanya wa 8 mu baherwe bakize kurusha abandi bose ku mugabane wa Afrika mu mwaka wa 2025 nk'uko tubikesha ikinyamakuru Forbes Magazine. Ku mwanya wa 7 haza umuherwe ukomeye cyane ukomoka mu gihugu cya Misiri, bamwita Naguib Sawiris, na miliyari z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigera kuri 5. Akomora mu bucuruzi bwinshi butandukanye ndetse n'ikigo cye, ikigo yise Telecom. Miliyari 5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naguib Sawiris niwe uza ku mwanya wa 7 mu baherwe bakize kurusha abandi bose ku mugabane wa Afrika muri uyu mwaka wa 2025 nk'uko tubikesha ikinyamakuru Forbes Magazine. Ku mwanya wa 6 Abdulsamad Rabiu, umugabo ukomoka mu gihugu cya Nigeria, na miliyari z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigera kuri 5.1. Akomora mu bijyanye n'ubucuruzi bwa sima ndetse n'amasukari. Abdulsamad Rabiu niwe muherwe uza ku mwanya wa 6 muri uyu mwaka wa 2025 mu baherwe bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi ku mugabane wa Afrika. Ku mwanya wa 5 haza igikonyozi Mike Adenuga, akomoka mu gihugu cya Nigeria, nawe akaba akora ibintu bijyanye n'amabanki. Akaba yarashoye imari mu bucuruzi bwa peteroli ndetse n'ikigo cye cya Telecom, nawe akora mu bintu bijyanye na telecommunication. Mike Adenuga niwe muherwe uza ku mwanya wa 5 mu baherwe bafite amafaranga menshi cyane ku mugabane wa Afrika muri uyu mwaka wa 2025, na miliyari z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika 6.8. Ku mwanya wa 4 haza igikonyozi Nassef Sawiris, umugabo ukomoka mu gihugu cya Misiri, abikesha inganda ze zikora ibintu by'ubwubatsi. Ni umwenjeniyeri ukomeye cyane, na miliyari z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika 9.6. Nassef Sawiris niwe muherwe uza ku mwanya wa 4 mu baherwe bafite amafaranga menshi cyane ku mugabane wa Afrika muri uyu mwaka wa 2025 nk'uko tubikesha ikigo cyangwa se ikinyamakuru Forbes Magazine. Ku mwanya wa 3 haza umugabo ukomeye cyane, Nick Ofrehema n'umuryango we bakomoka mu gihugu cya Afrika y'Epfo binyuze mu bucuruzi bwa diyama. Uyu mugabo agaragara ku rutonde rwa Forbes Magazine mu bagabo bafite amafaranga menshi cyane ku mugabane wa Afrika, na miliyari z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigera ku 10.4. Uyu mugabo Nick Ofrehema
niwe uza ku mwanya wa gatatu mu mahirwe bafite amafaranga menshi cyane ku mugabane wa Afurika muri mwaka wa 2025. Ku mwanya wa kabiri haza umuherwe ukomeye cyane John Roper n'umuryango we bakomoka mu gihugu cya Afurika y'Epfo na miliyari zigera kuri 14 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakesha ubucuruzi bw'imyenda, amasaha ndetse n'ibintu by'ubukorikori cyangwa se ibintu bijyanye n'ubugeni. Aha niho uyu muryango uyu mugabo John Roper basarura amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika miliyari 14, akaba baza ku mwanya wa kabiri mu bahirwe bakomeye cyane ku mugabane wa Afurika. Ku mwanya wa mbere haza igikonyozi ariko Dangote. Uyu mugabo arazwi cyane ku mugabane wa Afurika kuko niwe muherwe ukomeye cyane kandi ukize kurusha abandi bose ku mugabane wa Afurika muri uyu mwaka wa 2025 nkuko tubikesha ikinyamakuru Forbes magazine. Ariko Dangote niwe muherwe uyoboye abandi bose ku mugabane wa Afurika mu kugira agatubutse na miliyari ze 23.9 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo akesha ubucuruzi bw'amasima ndetse n'ibintu bijyanye na peteroli. Ariko Dangote niwe uyoboye abatunzi agatubutse hano ku mugabane wa Afurika nkuko Forbes magazine ibidutangariza muri uyu mwaka wa 2025 muri uku kwezi kwa gatandatu. Je nitwa Mr Sam. Ese ubundi wakoze subscribe hano kuri Mukira TV? Tugufitiye andi makuru menshi cyane meza, ubushakashatsi, ubucukumbuzi n'ibindi byinshi binyuranye. Ibyo byose uzajya ubisanga hano kuri Mukira Entertainment. Niyo mpamvu ukwiriye kuba warakoze subscribe ugakanda na like, ubundi ukajya ubona update yose dusize ahagaragara. Ndabashimiye cyane. Ubundi je nitwa Mr Sam.